ole masai in thlir tu te chibai ka buk le vek chewa tu tuma chuan in mani loka mp thar kan nei puri cha ta khanin helai kan muang hian central minister te kom aron ti ania engpon is puri cha ta hi chu zpm lampang ho tu te pok khanin hindi kan ti te le english te po du thalin a thiam aron ti ania chu wan chuan tonga khan buaina anei lo le zuala wang khanin mp kan ti te ta khan ron the chok bok khania chuanin puricha tan hetinga central minister te ko mani ti news aron viral tir khanin mitam tak chuanin zep thuwa cheng lawa tuesday nightmare uma pui kha an mi thla lang halani uma pui hianin puricha tana hetinga central minister te akoma athu nei takan leng vela hi pima pui hianin enge angai dan yang o ti khami tam takina anril rualo om halani chuan pima pui po hi enge mi hoi sen top khok hania adikna phei chon hlau nei mi lawani chutiang khopa milang sar chu ani ve hat mai ane chon puri cha ta khani khatinga central minister te a kom ti a news aron viral tang khanin seitowang khan mi tam tak chuarin pima pui hi aril ru te helo namai angi mo ti te kha tam tak chuarin an ngei dan ani an soi ngal chur chur mai ni engpon i se news kan share ngalang puri cha tan central minister te a kom juni som pali sani somni pali dar thum le mini somma ko pm Lok Sabha MP Richard Van Lal Mange chuan Mizoram tan Central Sarkara Minister sang te adora Mizoram mamo te athlena ni aron tia ni som pali tharuk sani somni pali chun khan puri Richard Van Lal Mange chuan Donor Minister Jyotira Ditya M Skin dia chu office sa ko mani Donor Minister hian Mizoram ti maso na konga thei top a chu tur thu soin project thatak tak ron thelu turin Lok Sabha MP hi a hril bok aron ti nia ekpon ise puri cha ta hi enge an don tuna hianin soi the ala ni me ulawani asan chu enge mp atling hlim lolani ya kan rin phak ba ken lo tha thei thau boka chuti rualin tam takina eng mani don lawani hian ti sa opposition lampang te pona eng mani lawang tian anti hluayar be sai ang don lo puri cha ta hi anti ang type po hian om thei thawani kan be sai phak ba ka thalo pon om thei thau maya eng pon ise Mizoram amanga ya Mizoram ta na MP thatak MP huai sen ani nge kan be se ne puri cha tan vo in vek khan tourism minister Gajendra Singh Shekhawat a kombok Shekhawat a hian tourism ti ma son na ko a thei top alo chhuwa tur thu te project chen fak om tak tak siam tura adu pui thu te hasoi bok puri cha walal mang e chuan tourism ti ma son na ko nga Mizoram chuan potential anga thu soin abikin MP model village atana athan tur chu tourism lama promote ani theinan malak pui asom hal bok aron ti ania a declare hei hi Lok Sabha MP hian most for consumer affairs food and public distribution BL Verma Minister for Ports Shipping and Waterways Sarbananda Sonowal Textile Minister Gijirat Singh le Agriculture and Farmers Welfare and Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan te po akom aron ti ania helaya kan chirang hianin nge kan Lok Sabha MP hianin hei mi challang tak tak akom ngal nual mai ania enge anzel don tuna hianin kan thlir me kania poni se I mean if lampang te congress lampang te pon puri cha te hi chu eng mani lawang lo ti hi chu tak thleng lo tura ngai photila asan chu Mizoram in te khanin in than pui meu nei khan MP kan thlang ania chuan tam takena anrin lo ni ma se tam takena anrin puri cha ta ruling party lama tangena ron tling chiang hle maya lead sang hle khania chuan hei tu tuma kan muang hianin central minister te akom ngala tianin thei anga ang khanin an beron chho ngal ania chuna kal zena tura point du sana sang ber kan lan ania chuti rualin pulitsa tan thu boy nei me kan itia aron soitu pima puite David sai laute khati lampang pokha an langai renga nian tran sana khan lading het renga nia chuti ang chu thil om dan ania chuan pulitsa ta po hianin kan rin lo khana hianin buaina ne uno te po hi anei thuk til lawang ti po hi soi thei ani bi kami alawani ruling party mani sela khati nga thu boi nei la emo pima pui le pudivit sai lo tena aron soina khati ang buaina ne uno wang chi kha chin fel alani duak lo wang hianin lelama chorin soi ne uno hi akai ve hle mai ne chu ama po hianin thei to pa chu a ZPM party pona thei top anon chuwa chho zel lo chuanin rin thak bak hianin opposition lampang te MNF te congress te hian tangna samai sia chuwang chuanin ZPM lampang hi chon thai to paron chu ami puina an soisel na tur om lo khopa ma an laka
na an tho te ma khi angai hle ni chu an mani pona aruk takaril ru an nei lo chuanin soituang khan pi ma pui Tuesday nightmare kan ti te ani mi bon tak thawan ni a mi huai sen ani a chuan puri cha tana khami 35% alo korapani anti chungchang khatiang thleng khanin rin phak ba khianin news eng mo hi aron kal lian le hluai ang ti te poi hlo om deuh mai ni achan chu MPN nia MPN ni to chuanin mi pui van tlang zong ina an hira nia public figure chiang lutuk an ni to ani a chu wang chuanin soi sel tur le dik hlel deuh ang chia soina turang chi hianin anoma thiang me lawani sarkar pon RM ti mi alo rualin an mani mi mal taka hianin abi takin puri cha ta hianin riru anei mumal angai zual hle ti achiang hle maya chuan hei kan muang hiam pi ma pui Tuesday nightmare ani hi chin ring reng ani a azan lai po kai thawila in ring reng ani an tiang tu chi kha ani ve hle maya thluak hi mang ver leo mai ne chu wang chuan tun tuma a puri cha ta 35% eiru ti chungchang thu buai a tuna la ommek la ti re lo kha tuna po hianin ami tam tak chuan in la chui zel ani a kha thile nam noi zong kha kan chui so vek don ti to khin om reng bok ani chuan tuna kan mu hi student an nia tin zir lai tam tak teacher te nen anom hawa than la hawa ni a chuan heng student te hianin rui lo la ka tangin kan fili vek don ani ti in an au rual ani a thu ten soi ani a chu anin tiam kam bok ani chu ro pui hle maya hetiang za zir la ina khating ang thuan an au chua pui the rongat po kha a bon hle ni ri hlau ti lo turin in tiam juni som pali chani som ni pali Mizoram tlerol te ri hlau la kan Philip theinan campaign ai ni a trom ngai pol Foundation for Drug Free Mizoram chuan vo in ni som pali tharok sani som ni pali chung khan First Battalion MAP English Medium School am venga ri hlau that lo zia in city na hunan buat sei bok resource person zo that moi chuan zuk le muam chu rui hlau ti tran na kongka ani awangin in sum turin zirlai te acha rui hlau chuan mi hring nun ati chiat vek awangin a boya tang lo tura ti chin lo turin a hril bok aron ti ani adik hle ni a chan chu zuk le muama hianin hei meizial tam tak chuanin meizial chu ka du lo tui bur ero chu ka du ni tiang chi te sikhar chu ka du meizial chu ka du lo tiang chi a thalo vek sia khanin duan la thlangani a thabera chon ti lo vek khania entinan hei mi then khat chuanin sikhari ka ngayenga a thlak nan meizial ka zuang ti tok te pon omani amor chu helaya aron soidana hianin a dik ka ti khop maya rui hlau chuanin mi hring luna ti chiat awang hian zuk le muam hi rui hlau ti tena kongka ani aron ti ani hi ani ataka chuanin za deuh thoina dik ti la dot kan soi kher lawang chu tiang khop chuan a dika mitam tak chuanin a meizia chu ka chu zeu lom zu ka in hlei nem te pon ti ma se meizia zu ko tang khanin a bak zela khan kala ol hle ni in zirtina huna hian an mani du thu ngai in zirlai no pang mi za som thum pariat te rui hlau la ka filim turin anin tiam Foundation for Drug Free Mizoram hian komin chung hian zirna in le kau hran tlei rol in khom mun so pani tlo to in tlei rol mi sang khat te na zirtirna han pe to bok aron ti nia an ti thle ani chuan Foundation for Drug Free Mizoram kal zena tura tu sana sang ber kan hlana chuanin heng zir lai in tiam ta te po hi kan lom pui hle ani